I pa svima ljudi, Benjax ovdje, dobrodošli u moj novi klip. Ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Imat će opet malo zvuk. Znači mi pojača. Ljudi, idemo upgradeovati Zep na level 7. Evo ga. I danas ćemo ljudi igrati ponovo u klanu. Vidite ljudi, klan čest nam je 610. Ovdje neko ćemo invite. 4 ih ima. I ljudi igram protiv moje drugače Lele, pozdrav za nju. Idemo sami ako. Idemo sa Zepom. Njoj smo prvu kulu uništili, strah me. Ako iskoristim sad će Valkira sve Skeleton Army pobijeti. Ali izgleda da je njoj gotovi glavni tur. Idemo ljudi na drugo, danas ćemo vjerojatno nema puno koliko. Opet protiv Lele. Tu ćemo prvo Skeleton Army, pa Minion Horde. Idemo onda sa Princom. Pa Fire Spirit. I gledanju je prva kula gotova. Idemo sada odmah na King Tower. Idemo sa Zepom. Skeleton Army. Napravite vi sebi ovaj deck. Ja sam nije svaku koju sam igru pobijedio. A dobro, nisam sad baš svaku. Ovaj mi je deck rekao moj drug Amer. Posjetite njegov kanal Amer Gaming JT. I da ljudi da je ona mene uništila prvi. Čekat ćemo sada Prince da vam se napune eliksiri. Evo ga. Zep ćemo sada. Dobro je. Baby Dragon. Idemo ljudi puno baterije, odigrat ćemo još ovaj meč i završit ćemo klip. I naša pobjeda. I to je to ljudi od ovog klipa, vidimo se u sljedećem. Poz!